Manipur gi apunbagi saknam pamdaba miyoising Manipur thadokduna chatkesanu adubu makoina chatkibada Manipur gi lam Machet amata puba Yaroi haibase Amuco gi president Nandu Luangna phongdokre ngasi Kwakta bazar da leiba multipurpose community hall da all Kwakta youth voluntary organization AKYVO hawdokibagi ahumlak suba foundation degi thawramda wafamase Nanduna phongdokibani thawramaduda all Manipur United Clubs organization Amuco gi president PH Nandu Luang Working President Imphal Hayatur Rahman, All Kwakta Youth Voluntary Organization AKYVO gi President Marai Mayum Salamat Ali, United Clubs Organization of Bisnupur District ki President W Basantana Chingba Masaknai Bemiyoi Kayana Sarupya K. Tauramaduda Manipur gi tongan tongan bas Yesu Singi Mihut Sing Dasu Lengyan Fi Amamam Piduna Ikaikum Naba Utke. Manipura dari kamu Pulimuse masih punya negara ini, aku punya jauh di negara ini, punya dengan negara ini, kaya lau isi Manipuri maupun mereka kamu sama mereka Machet ini, Machet ini berapa Manipur yang mulai, kali ini kata Manipura aku orang kamu bayang dari sini aku punya negara ini, kaya kan lau mereka kan tahu isi Machet ini. Nani ke dalam diri su, orang Machet ini, pendana berkamu berkhidmat, orang yang mengikai pendana, nusi jalan ada di dalam. Apabila ikutnya, Manipur muda payah ada saja. Machet ini semua khidmat terjadi, Machet kami orang pun Manipur sudah Manipur pun payah khidmat nak kerja. Kuni ini berapa kamu tu, macam saya kisah. Tu pun boleh sekian macam Manipur dalam mesin tu ada tiada yang si, aku Amuco nak yang kalau orang mereka, dia ni dia kena pilih apa ni. Adalah kau punya nasi, punya cakap nasi, punya bingung nasi.